O kinsay nagatuo, nakitang tanan diri, pamilya ta kang Kristo. We are one in the body of Christ. Regardless kung asa ka na church na belong, even us, we came from different churches, but it doesn't matter tonight because we serve one God, one Jesus, and we are one family. So if you are family, let's hold our hands together. Ngunit tayo tagkamot, atong i-declare sa kaaway na ang mga Kristohanon united! Woo! Samtang magkakanta taane, atong i-declare sa kaaway na wala siya'y luna dinhing dapita. Are you ready, church? I can't hear you. Are you ready? Hey! Hey! Jump! 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 Liana! Liana! Bumaog, bumalik na siya. Everybody do like this! Budadoy-doy ang tingog sa tropeta. Buhay na giwan! Buhin ang ihuna-hunani mo ug ang mga butang na di makayo. Ginoong Jesu Kristo, peace! Tabahin ko! Mga balugtay!